Kekalengan ni Tuhan, jumpa ka kita ibas kebaktin perpulungan jabu-jabunta ibas Pak Saenda. Guna menakan perpulungan jabu-jabunta, mari ras kita sikap, rende kita pas kitab Dendenta nomor 204. Mari ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu, sebab banci dengape kerina anak-anak ndu, ertedahate guna erlajar arah katandu. Pakaikan kemahandu nurikan katandu, dengan gegah kuasa kesahdu si badia, si erdahin guna ngajari, kerina anak-anak ndu si megikan katandu. Ibas Yesus Kristus Tuhan, singgo nasapkan dosa ras kesalahan kami, ibas gelar ndu kami ertoto. Amin. Mari ras-ras kita ngoge kitab Ulangan 32, ayat 10 sada sekubas 10:4. Bagi Raja Wali ngajari anak-anak kabang, natang-natang anak-anak ibabo kabeng si ikirbangken, bagaimana Tuhan jagai Israel gelah ola guling. Si sadakap Tuhan mabai bangsana, la ia perlu penampat di bata si deban. Ibrena bangsana engkuasai uruk-uruk si meganjang, mangani buah sinuan-sinuan, si turah ibas mbal-mbal. Idatca tengguli ibas batu-batu, batang saitunna turah mehumur, ibas tanah si erbatu-batu. Lembuna ras kambingna melala susuna, lalit si terulin asa biri-birina, kambingna ras lembuna, lalit si terjilen asa gandumna, ras lau anggurna. Mejuah-juah senina ras turang sini kelengi Tuhan. Ibas perpulungan jabu-jabunta sekalienda. Ibas tema singgo isikapkan gerejanta, ngajari dengan natang-natang anak. Radu rasme kita metehsa, bagaimana rusur pengakun tape, maka anak ema ertanta ema kebayakenta. Anak si terpinpin, erbanca malam mate orang tua, gedang umur orang tua ibana, tapi dikune kenca la terajarkan anak cai dakal pusuh orang tua. Banci pe empeturah pinakit, bagai pe kelatih nukur. Tapi labo lit orang tua putus asa, bicara ugagia kecibalanakna, tetap nge ia berjuang, kuga banci gelah reh ulina. Dingin pe siteh ngeras-ras, labo memang lit rumusna, ugakin didi anak enda si pas, maka nanggo banci kita tamat ngajarisa. Anak si pebelin-belin kita di tengah-tengah jabu, sering nande bapana si ngajarisa, si sekolahkan kangi si cukupkan kai sini perlu kena. Tapi dah kam pelain-lain ngepengalo kena anak aimon mawon, kata ajar ibas orang tuana,
kata ajar ibas gereja, bagai pe ibas sekolah, ras ibas masyarakat lingkungan ingan natading. Makana kita perlu kepentaran ibas di batanari, gelah ngasup kita, natang-natang ngajari mabai anak-anak ta, gelah banci ia kemalangan man Tuhan. Ratur kegeluhan na, pengkebet geluhna laman kemelankan, janah pe pengeranana empepalempuso, cara narukur pe tentuna pengarapan ta selaku orang tua mehulimin. Ibas perpulungan jabu-jabunta sekalienda, memang iajari ka kita, kugakin di bata, engkelengi bangsa pilihan. Ikatakan makana desken Raja Wali, ngajari anak nakabang. Ugakin Raja Wali enda, adina naruhen ia, sikap ibahanna, ingan naruh nandai gelaula bene, gelaula ipangani rubia-rubia si merawa. Sikap ibanna sehembuluna pi ikorban kena guna jagai naruh nandai. Maka ngguken cakari netas sikap ibanna panganna itaruh kena ikelengina adilit angin lit udan kaipe ancaman minter nge iselamat kena anak-anak ikrem kena iteruh kabengna gelah ula anak ne bergehen litap entah nape biar. Tapi kenca umur iperkirakan antara 11-12 minggu, anak nendai nggo ia jarina ingat sarang nandai nggo iugurna. Maka kenca si anak nandai pe anjung kena iba sarang nandai gelah lanai iba sarang ne ia bertahan. Maka kabang me anak nandai iba sarang nendai sebab sitah makana pri Raja Wali pe ingan na meganjang. Tempat-tempat latina keleng anakna. Gambarkan ibas kitab ulang ne. Bagaimana perbahanan di bata nandangi bangsa. Seraja Wali ndai. Ngoken kabang anak nandai. Ijai mekepeken terbentuk. Kabang Raja Wali ndai. Meteguh, tangguh. Sebab engkau ia harus berjuang. Memang nggo adilitkan tekanan potensi positif pasti darat iba sianari. Adilit idahna anak ne langasup ngkirbangken sayapna. Lit idahna ancaman iteruh jeminter isampatina anakna. Bagaimana perbahanan peri Raja Wali nandangi anakna. Ipelepas na dewasa, ipelepas na matang, ipeturut na menghadapi tantangan. Bentuk na anak nenda gela ula cengeng. Tapi anak nenda tangguh. Ngasup ngalakan kerina tantangan silit. Bagaimana pe bangsa Israel. Berek ngemindai lampas ya seh ku tanah Kanaan. Tapi proses kini tekena 40 tahun dekahna ipadang gurun. Inanamina muas, inanamina melekeh. Seh deba jungut-jungut. Berbagai-bagai persoalan kinahun 40 tahun dekahna. Maka nasi tahan uji, pagu kini tekena, lolos masuk. Sila ia tahan uji, ipadang gurun go mate, lanai banci bengket ku tanah perjanjin singgo ipadankan di bata. Jadi, di bata ngkelengi kita, ngarapkan kita labo jadi anak-anak cengeng. Tapi anak-anak tangguh, anak-anak si ngasup tetap mengandalkan Tuhan. Adina senang mencalalap, pasu-pasu mencabarikan Tuhan, si sikap-sikap mencabarikan Tuhan, lah teruji kini keken. Maka ikatakan ibas kitab ulangan nenda, bagi Raja Wali ngajari anak-anak kabang, natang-natang anakna, bagaimana Tuhan jagai Israel gelah ula guling. Gelah ula guling. Tapi ipeturut na gelah berjuang. Ipeturut na gelah tangguh. Baling eres anak-anak tama bagai. Adina nakan na pe umpama na rumah. Si hidangkan ngeruso. Nakan na pila nimutakana. Tapi peturut minia dilalik je panganda kam. Melehai ya gua pa pedara minang nakan na. Kai silit dapurah magoreng na.
Enda mon biarin kita anak talaman. Biarin kita layak minum. Padahal ia bancing berjuang. Teknang memperjuangkan geluhna. Teknang melehe banlik ngebel tekna mabake. Tapi bagai merusur ban nginget masa susah tanai. Late tai terjadi mana nakta dungna kebiasaan te meneken nakta sendiri. Bangsa Israel pe ikatakan ijenda laya perlu penampat isepe di batang ngecap banci nampati ia. Di batang ngecap ngasuk mulahi ia ibas krina kesusahan nanari. Sebab di bata nikapkan kai pesi iperlukan man bangsana. Imbal-mbal, iuru-uru, ideleng-deleng. Kerina pangan-pangan, sinuan-sinuan pe go isikapkan Tuhan. Ibas batu-batu nari pe daca tengguli nina. Bagai pe batang saitun mehumur turah. Dingin pe tanah sir batu-batu pe banci berikan Tuhan ije pasu-pasu. Lalit si kurang iberikan Tuhan man anak-anak nasir kemalangan man bana. Maka ibas ngajari anak ta dengan natang-natang anak ta mari orang tua kita kerina. Pelepas anak tenda mempedarat potensi kai silit ibasia. Ula si berikan kemudahan-kemudahan ngenca. Kai pindo nalit, kaya te nalit. Tapi berikan ia berjuang guna kegeluhan na. Sebab adilik tekanan paling anak temon mondaka madilik PR na melala. Ngasuk kang yang dungi isa ujian kencaka dandu baci laya mundu unduk rendam nakape mon na ini gelah banci lajar. Memang carantan diri anak ta si genduari rasnai zaman ta tentu berbeda. Sebab si ida genduari ya tingkat depresi anak-anak tapi cukup tinggi. Kita pe depresi ka menghadapi ia. Adi orang tua antanain terempe anak ne teratur kerina, terajar kerina, terpinpin kerina. Anak ta si genduari enda butuh waktu si melala guna dampingi ia. Butuh kepentaran. Makana man banta kerina orang tua ia jari pe bagi dibata didik bangsana. Labu ibrina pasu-pasu ngenca ukumen pe iberikenna. Ia hajarna bangsai gelahna itehna isi Tuhan. Itehna ku ganda rami Tuhan. Itehna isi si banci mulahi ia ras nampati ia. Iukumna adila terajar. Ibrina pasu-pasu adi terpinpin anak-anak nenda. Enda me si idah bagi ikatakan ibas ayat 14 lembuna kambingna melala susuna lalit si terulin asa biri-birina kambingna ras lembuna lalit si terjilen asa gandum ras lau anggurna. Pengarapan ta gambaran siema jadi bagaimana anak ta. Ema surah-suranta. Tapi lah kita perlu putus asa. Ajarkanlah pengajaran si mehuli tetap mana anak ta. Turikanlah tantangan kegeluhan nenda. Turikanlah maka labu kita pagi lalap bersia. Turikanlah man bana maka nam lala ngepagi perbeben sini hadapina. Ibas ingan na erdahin, ibas zabuna, ibas masyarakat ingan na tading. Gelah ula i rumah dakam. Siti kencalik perbeben, gom benceng, gom mantamitamin, biaran kita mananakta. Lah kita perlu biar man bana, biarlah kita dilaya terajar. Biarlah kita dilaya terpimpin. Biarlah kita dilatandai na Tuhan. Enda perlu man kita orang tua. Maka ajari ia rusuh. Guna ngidah kai perbeben sini hadapi orang tuana. Ibas ngelitkan uang sekolahna. Ibas perbeben i tengah-tengah jabu. Ibas perbeben bas pendahinta. Entah jumata kira-kira. Kerina ay turikan kempa ia. Makana bansi ia terbentuk. Punya mental yang tangguh. Hebat dan kuat. Sebab memang adinan didi anak icakap kene. Lar kedungen. Adi jore kencang anak ay dakam. Cirem ngayote nuri kenca. Tapi dikunay lang. Nak tak iluh te sedih siakap, sedak pusuh te latih siakap. Tapi teklah. Bicara ugagia kecibalana anak ta genduari, Tuhan tetap nampati kita. Kita diproses. Gegehi ngajar kenca.
Totoken kalau tutus, robah ngepagi. Si mahuliai pe ajarkan terus, gelahula pagi salih, bacikap kendendu mahuli kalia. Cenggor dahin melala senna, gorulah-ulah. Latih kel syakap, lakal marenda bagai, mahuli kel nai ninta. Jange lepakna, jange salahna ninta. Tentu, penampat ibas di batanari nga, si mereken pengajaran, si mahuliman banta, maka ngasup kita, membentuk ia guna rekemalangan man Tuhan. Desken peri Raja Walindai, ikelengina lebih, icukupkan na lebih kerina keperlunna, kencang gokap na matang dewasa, ipelepasna, ipelajangna, makana potensi silit ibas Raja Walindai, bas anak-anak nandai, teridah kerinana, kita pe bage. Kerina kita ngoi jadikan di bata mahuli, lali ijadikan di bata kalak jahat. Tapi di ia jari terus ia kubas kini ulinai mabayar senegu-negu ia. Ula kalia sirang ibas di bata nari. Suankan man bana kata di bata penting tetap ipake kena bas geluhna. Pertotone harus tetap ilako kena. Andal kenalah Tuhan ibas kaipe. Makana mon maun kita kape orang tua salah gelah majile nilaina. Mon maun guga apa pe upaya sila kau ken gelah na majile nilaina ula. Ula berikan kemudahan-kemudahan sie, peturut, pelepas ia, berjuang, gunandatkan si majile arah upaya ras perjuangan. Kira-kira contohnya. Ibas arkinitekan pe bagia dilik perbebenna. Katakan man bana, artoto, Tuhan sinampatikam. Andalkan Tuhan minta rusur kempa ia. Sebab te kita, kalak si rusur iperhadapkan kubas tantangan ras perbeben, si memiliki karakter yang hebat. Ya, mental yang tangguh, kuat, terpercaya, teruji. Tentu ema pengarapan ta. Sebab si tengah makana anak te sada paksa pagi. Laos nge pagi kerina berjuang bas perjabunna, bas pendahinna. Tetap pagi ukur ta pelajangsa, pelepasa. Sebab kai ngosi berikan kekelengan dube man bana. Ngosi ajarkan kiniteken man bana. Ngosi berikan usihan kempa ia. Jadi ikutan na bas kegeluhan na. Tuhan si masu-masu kita kerina, sangat kita jadi orang tua, megenggeng dingin megegah kita, dikunelit perbebenta karena anak-anak ta, sebab ibas pak sana pe, ibere Tuhan gegah reserpang pula, ibas kerina perbebenta. Amin. Sah pak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, rende kita bas kitab dendenta nomor 255. Mari ras kita artoto. Aloken kam dengan pasu-pasundulah Tuhan, persembahan pengatakan bujur kami. Pasu-pasundulah kerina ngawani perpulungandu, rikut ras rayandu. Gelah geluhna tetap jadi pasu-pasu. Ibas kerina dampar kegeluhanna. Ajarindu pe tetap orang tua,
Guna negu-negu ngajari ras mabay anak-anak. Gelar kemalangan man Tuhan. Siap menghadapi berbagai-bagai tantangan kegeluhan nenda. Subuk tantangan masa si genduari bagai pe si pagin. Bagai pe o Bapa ajari pe tetap kerina anak-anak kami. Gelah perhatian Tuhan tetap idaramina. Orang tua pengasup tetap mereken pengajaran si mehuli. Ras usihan si mehuli manana anak. Dengan lape ipesega-segana anak-anak na jadi merawa. Tuhan retoto kami man bandu. Pasu-pasundu anak-anak kami kerina. Gelah tutus pe ia sekolah. Lampas belin si kitik denga. Dingin pe si keleng-kelengen kerina anak-anak kami tengah-tengah jabu. Sebab eme keriahan ras kemalaman nate. O Bapa si mada kuasa. Ajari pe kerina orang tua larban kekerasan manana anak. Bagai pe anak-anak tekna. Nahkan kata si mehuli Muhammad orang tua. Pasu-pasundu pe gerejandu. Gelah tetap setia mereka pengajaran si mehuli. Man kerina anak-anak pe. Artoto pe kami man bandu Bapa. Kerina jabu-jabu sir teda ate gunandat kentua Tuhan sinikap kensa. Anak-anak kami singgo dewasa lenga jumpa tua. Ibas praten Tuhan. Banci pe seh bagi si isurakan jumpa atenangena. Dingin pe o Bapa artoto ka kami man bandu pe. Gelahna kam si masu-masu kerina serayandu. Ibas empabelangkan beritandu semria. Khususna bagai pe ibas nuankan pengajaran. Ajari pe Tuhan kami kerina anak-anakndu gelahna ngasup kami ngenen anak kami enda berjuang bagai pe ngasup kami ngenenia ngalakan berbagai-bagai tantangan ras penderitaan gelah banci pe anak-anak kami ngidah perhatian Tuhan jadi ibas kerina kegeluhanna. Orang tua kami silaneku jabuna pe sampatindu pegegehindu. Orang tua kami seitun pe Tuhan petetap kamu kurna gelah malam Athena meriah ukurna. Enda me Bapa pengendesen ras pertoton kami. Pasu-pasundu kerina jabu-jabu kami. Reh kami ngendesken anak-anak ndu si sakit. Gelah ibas kuasandu lampas madan pinakitna. Terpuji kam Tuhan arah kerina kegeluhanna. Bagai pesi erceda ate layar ndele-ndele. Tapi ingatna Tuhan kap pengapul si tuhu-tuhu. Ibas Yesus Kristus Tuhan, reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus singgo ngajari kami ertoto ninta ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipe badiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami, nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami. Bagi i alami kami, salah kala empak kami. Ola min kami, ibabakam kubas percuban. Tapi olangilah kami, idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Kekelengan ni Tuhan, perpulungan jabu-jabun tanggo kadung bas paksa sienda. Tetap kita semangat guna dalankan perhatian Tuhan bas kegeluhan ta. Tuhan si masu-masu kita, salam sehat, salam tedah ate, bagi pesalam si tandan man kam krina. Mejuah-juah.